دم باش تماشاوان هجرا افدم و همو دمن و خوش بن. تماشاوان هجرا به برنامه تگوهری ام دیسا ایشاف میوان مالاونه لستودیا ما سه میوان مال و درام آماده نه اگر هنجی آماده بن و جه خود گرتبه که کرم بکن ام به هفرا دست به برنامه خوب کن. بله تماشاوان هجرا لوی درا ایرو دیسا سه میوان مهنه که ام بنهرن میوان ما کینه ام میوان خناس بکن. منصور تب خیر هاتی سرچاوا خودش ترازی به ناویم منصوره از جواک ناسم جی فرقی نمه جی گنده باشاته مه سرچاوا امرم 45 اوقاس خوبدم ناس کرم بس اجم بله دناف پیشبازیه ده ام دکارن هنه کی دیجی صحبت بکنه گرم بخوازم بخیر هاتی سرکتم خازم بشتره برنامه که باش جبو هواری خوشی تخوازم به ویا سرکفتنه جوان راجدی مالتا سرکفتنه جوان جی تخوازم نتنی است باشه سرکفتنا به هفره بله عایشه تو بخیر هاتی سامی سپاس از جی جوانی me kar kerim آمده دخبتم موسا باشه بخیر هاتی سپاس. سرکفتن شتراجی سپاس مامست اپو تو بخیر هاتی طبعا ما بخير طبعا سپاس كم ما بين ما بو جامعة ما 6 سالي ما جبنا تبريد بهم بعد تقول كاري أو بعد تقول باسوري ما كاري برتغال كم وجافراي سركبتن خازم سپاس سپاس سرکفتن باش. شتراجی هم بخیر هاتنه سرشهوار هاتنه سپاس وکم هر جار دویژن امی هول بدن به برنامه که تیرو تجی پرسن ما گلکی خورتن امی هم زانین خواه ببیر بینن و هم جی به هفره هینی گلک تشتین نو ببن درش ما اوه هیویا ما اوه هم بخیر هاتنه هون آمدن از بارم اما آمده ای از باشه آمده میمون بله تماشاوان هجرا امو میوان خواه ام استودیا خواه آماده نه ام هیویدارن برنامه که تیرو تجی در باس ببه اگر هونجی آماده بن پیشبازی ما به بشه یکم دست بید که بله بشه یکم ده 5% مهنه بکرتاسی از ببیره و بینم ده بشه یکم ده 5% مهنه او بشکوکن کل بر ونه دما کو من پرسا خو خواند قدیه هونه پلی و بشکوکه بکن کی زو پل بکه ما فی برسوه یه ویه هگر و زو پل نکرجی دیسا جی پل بکن هگر کسا یکم پل کربه برسوه شاش بده ما فتر بازی ود به هون دکارن برسف بدن جه 5% پیکته بشما یکم هر پرسک 100 پوانه داویا بشه ده هگر که و برسف راست تابه از پرسنج سدی 100 هم بخوازن جواب بپرسم و جه دست پیکا پیشبازی همه حتی داویه هر یکی جوه دو مافنوی جوکره هنه وانا یک جه هگر هم بخوازن هم پرسا خود کارم بگوهرینن آنجی هون دنابرا دو وبجیر کن ده مابن هون بخوازن دو وبجیر کن شاش جبو و امی جه ببن باشه؟ باشه. دنابری داشت خوازه ببیره و بینم هم مافی وین جوکره هم جی برنامه اما ده چوا بهرکه چوا پرسکی جان پرسپین مافی و یه برسفدانه ایش بو چه هیش بو چه تنه امی به هفرا بدومینم باشه هون آمدن از بارم اما آمده بله تماشاوان هجرا جبو بشا یکم که ام به هفرا بنهران پرسامه پیشین چیه؟ دووی کو قژک خال هشین نابه کی جانته جهه والا آ بچینه ب بشینه ج ببینه د بده 30 ثانیه دما و هیه عایشه زودتر پیل کر دووی کو قژک خال هشین نابه کی جانته جهه والا آ بچینه ب بشینه ج ببینه د بده
5 saniye demate heye. De. De. بله تدبیجی بده. يعني تگوهری من جو اري ليه از باور نينم کام هفرا بنهرن. تو و کو قجق بشینه چی؟ بده هشین نابه. ایشه از باورم شاشه. گوت ده کام هفرا بنهرن. ده برسوا راسته آن نه. بخوابن بشینه. سور پیکت برسوا بله دهی راست نیم بو. ایجا آپو پشتی عیشه ته يعني خیلی بشکو که کریه. تفكري مثلنا ما باوردكم آبه بجينا بچینه. بجينا تگوهری أري بله تماشاوان هجرام پیشبازی میسیم آپو دبیجه تو و که قجک بچینه هشین نابه. گلو راست آن نه. مخابن لنباید تجی سور پیکت دور هات منصور کاریتا گلکی سبک بود دو وبجر تنه مانه به تو دبیجی به به تو و که قجک بشینه هشین نابه. بله کام به هفرا بنهرن و بجر که بیه و بجر که راسته آن نه. مخابن مرسی جی لنباید سور پیکت ببینه و دو بیجی ببینه. چش به مسئله مرسی آجی نزداری توی قجق ببینه شین نامه أري. لازم يسويه قجک چوکه که نوسا تمام اري که توف براشینن توف باویجن قجک وی توفی ببینه دخوه و هشین نابه. قجق بكركا كل تين عسكرن جبروي بله یعنی ده بشا یکمه پرسا یکمه نورمال هنکی کلجان هیه و دمجی هندکه 30 ثانیه أري. براستی مروف 30 دقیقه دمک ثانية. دریجه کلجان الورجی باندور گلکی چیت کل سر مروفان تشنابه هنا اف پرسا یکم بو هنا گلک پرس براف خير تشیا بقى. معنا باشه هون آماده بن بله بله تماشاوان هجا ام لور آماده نه اگر هون جی آماده بن بلاش بو بشا یکم پرسا دویم وره کی جان بشکه گوه آ پرده ب بیبک ج کانک د آرک منصور تزو پیلکر ها پرده 30 ثانیه دما و هیه هون دکارم بفکرن جی از دیسا پرده. بگیره وید خم تو دبیجی آ تگوهری بری پرده باشه منصور دبیجی پرده بشکه گوه که ام بنهرن و بجیر که آ راست آن نه زد باش پرده گوه نوسا بله باشه te puana xuya pêşîn wergirt بله ji bo beşa yekem hîna 3% me hene. Belê temaşevanên hêja ka em bi hev re binhêrin pirsa sêyem a îro kîjan e? Rojnameya xwebûnê ji çend rojan carekê tê weşandin. A. 5 rojan B. Hefteyê carekê C. 15 rojan D. Mehê carekê Ayşe 30 saniye dema te heye. بله يعني از باورم 15 روزان جارکیه سانکی نگو هرتبن هفته کی برسوا من جایه انشالله نگو هرتبن فاضل Dersvete C. 15 Beli. rojan carekê نگویم Te guherê jî. بله Başe kam bi hev re binhêrin rojnameya xwebûnê ji çend rojan carekê tê weşandin.
bixabin pazda rojan carekê nîm bû apo te pêl kiriye بله 3 saniye dema te jî heye tu dikarî bifikirî Demam rojnameya dixebitiyan. xwebûnê ji çend rojan carekê tê weşandin تمام خبرتی هم اشخاص گرد کم نبرم نه جار کی بو هفته جار کی بو یعنی شاش کور نبرم هفته جار کی بو ذن به tu dibêjî be اه te guherê اره Kam bi hev re binhêrin rojnameya xwebûnê hefteyê carekê tê weşandin an na. Baş xwebûn سپاس hefteyê carekê tê weşandin. دوی دا işaret ki bu 5 ruh hafta ki bereve bu ya. He. Min ki mantık bire xista hafta jarek şol gerek reza ekemdedir. Belê xwebûn hebûne hefteyê carekê tê weşandin. Belê baş e te jî puana xwe girt. Sehet xweş. Kam binhêrin ji bo beşa yekem pirsa me ya çarem çi ye? Kîjan ne berhemeke Osman Sebrî ye? A. Alfabeya Kurdî B. Bahoz C. Derdên me D. Gula sor Belê apo pêl kir. مثلا یعنی تمام من با حضور دردین ما بر همه ویه نابرا او دیده مامه برشی فکر کنم ماده بیشم بیم الفابیا کردی Tu dibêjî A. Alfabeya Kurdî ne berhemeke Osman Sebrî ye. Te guherê اره Kam bi hev re binhêrin Osman Sebrî berhemeke bi navê alfabeya Kurdî amade kiriye an na. Bixabin Osman Sebrî berhemeke bi navê alfabeya Kurdî amade kiriye. Ji ber ku bêtir ya Celadet Bedirxan tê nasîn بله Osman Sebrî jî amade kiriye. Ser rejmanî ya, belkî bir Marabulov ser- jî amade kirine. بله Mehmet Emin Bozarslan jî amade kiriye. Gelek berhemên wek alfabeya Kurdî hatin amade kirin. Peytera Mansur pêl kiriye. Ti ji bo vê pirsê fikreke te heye yan Gula sor. Gula sor. Be. Tu dibêjî de te Gula guherî. Ber em goeri. Baş kam bi hev re binhêrin Gula sor berhema Osman Sebrî ye yan na. Saat xweş. Spas. Gula sor berhema Qedrîcan e nefse helbesta Evet. Qedrîcan. Gula sor di hilbijartinan de jî wek strana hilbijartinê hatibû çêkirin demekê û gelekî berhemeke bi nav û deng e. Baş e saet xweş. Ka em binhêrin îja em gihîştin dawiya vê beşê ji bo beşa yekem pirsa dawîn pirsa pêncan ka çi ye? Telefona jîr cara pêşîn kîjan salê hatiye çêkirin? A. 1992 B. 1995 C. 2000 D. 2010 Apo pêl kir. 3 saniye dema te heye. نواش خدا گلگ دم هیا شنو تو دیگه حیات حسارو ده باور کم تکنولوژیا بره یا فیا ما نافجوا که دا داویه بلاویه ده بیشم Dibêjî A. نوتو دو Tu dibêjî 1992 Belê. te guherî. اره Belê temaşevanên hêja we jî vebijêrka xwe diyar kiribe ka em binhêrin mêvanê me yê sêyem apo bersiva rast ye an na. Xweş
1992 دیروکه که کevne ji bo telefona jîr. Heştevine jî internet çebu. Belê. Ev telefona Apple ew hinekî dereng çêbû. 2007 da gelek kes dibêjin xey ku telefona jîr wê çaxê çêbûye. Lê 1992 da şirketa bi navê IBM telefoneke jîra bi navê Simon çêkiribû. Saet xweş te zû bersivda û te rast bersivda. سپاس مامۆستا نۆبە. Belê ji bo beşa yekem 5 pirsên xwe melpeyê xwe heşt ka em bi hev re binhêrin encama beşa yekem çi ye? Mansûr 2 bersivên rast dane 200 puan wergirtine. Ayşe mixabin beşa yekem da bersiva rast nedaye puanê wê 0 e. Apo jî 2 bersivên rast dane puanê wî jî 200 in. Ev beşa yekem e hinekî armanca wek em kelecana xwe li pey xwe bihêlin. Puanê wê hinekî hindik in û ji xwe heta dawiya bernameyê rewşa tu kesî ne zelale, tu kes ne di ewlehiyê de yên bêjin. Lê di dawiya beşa yekem de ji ber ku tenê 2 mêvanên me puan wergirtine, mafê wan heye ku pirsên sedî sed bixwazin. Niha ez ê ji we bipirsim, eger hûn bixwazin pirsên sedî sed bigirin, eger hûn rast pê derxin, ev puanê we girtine, ew ê 2 qat bibin. 200 puanê we wê bê 400 puan. Eger hûn nexwazin, hûn dikarin nexwazin. û heger hûn şaş bersiv bidin, puanê we nîvenîv dibe. 200 dibe, dibe 100 wek mînak. Îca ez ê bipirsim, Mansûr, tu dixwazî ku ez pirsa sedî sed te pirsim? Dixwazim. Tu dixwazî. Belê. Apo tu jî dixwazî? بله Tu jî dixwazî. بله Baş e. Niha sê heb zerfên min hene, hep sê rengên cuda. Ez ê serî de ji Mansûr bipirsim. Navend. Tu pirsa hindirê kîjan zerfê dixwazî? Kesk. Kesk. Baş e. Ka em binhêrin, Belê. di pirsên sedî sed de em bi demê we sînordar nakin. Hûn dikarin têra xwe bifikirin. Ji ber wê yekê hinekî bêhna xwe fire bikin û ew mesela bûtonê jî tune. Ev pirs tenê ji bo te em dipirsin. Ka em binhêrin, di hindirê zerfa kesk de kîjan pirseye? Kîjan nehevwate ye? A. Çal û çel. B. Avteng û tengav. C. Berz û bilind. D. Lûtke û sertar. Kîjan nehevwate ne? Em bi demê te sînordar Ez nakin. baş navînim dikarî Ez ê carekê dî bixwînim. A. Çal û çel. B. Avteng û tengav. C. Berz û bilind. D. Lûtke û sertar. kîjan nev hevwatene. Kîjan nehevwate ne? Wateya wan ne yek e. Ez wisa Belê. bêjim. Du mafên te yê jokerê jî hene. Yek tu dikarî pirsê biguherînî, yek jî tu dikarî du vebjêrkên şaş heger tu bixwazî hevalên me jê dibin. û tu bixwazî jî tu jokerê xwe dihêlî ji bo dawiyê, ji bo puanên zêdetir. Di van vebjêrkan de ew di her vebjêrkê de 2 peyv hatine dayîn. Dikarî dîsa Kîjan nehevwate ne? belê bixwayî. A. Çal û çel. B. Avteng û tengav. C. Berz û bilind. D. Lûtke û sertar. B. Tu dibêjî B. Avteng û tengav nehevwate ne? Na. Te guherê? Guherî. Belê mêvanê me ji bo pirsa xwe ya sedî sed bersiva B'yê da ka em bi hev re binhêrin gelo avteng û tengav hemwate ne yan na? Mixabin
برسوا شاش بو آفتنگ و تنگاف هفواتنه همان تشتن نها پوانتا نیوی بود 200 پوانتا هبو بو 100 پوان اگر تو بخوازی تتکاری برسوا که دی بدی راست به او پوانتا دی ساته سر کیسا برید به 200 اگر شاش به او به 5 ما فهمنا جوکر هیچه؟ ما فتح جوکرش برکت برسف دا جبوه پرسه تونه بله چونکه ایده هفدر که یک برسوا راست تنمینه از براستی چاویم دوری و کم دوینه پرسه از دیسا بخوینم بخوینه دبی کی جان نه هفواتنه یعنی واته وان نوکه و آ جالو چل ج برزو بلند ده لوتکه و سرتار ده بله لوتکه و سرتار بله تگواری مگواری بله تماشاوان هجا منصور دبیجه لوتکه و سرتار نه همواتنه کام بنهرن همواتنه آننا مخابن لوتکه و سرتار تاف بیف بری نبهیست بون نه لوتکه و سرتار لجه کی جیه هری بلند لوتکه چیا سرتار چیا هر دو جی گره سرتار و بلند بره بونه سرتار و لوتکه هر دو جی همان تشتن جورا جور برزو بلند بگره لی براستی اینکی ده کلمه دواته دگاره لوتکه سرتار لوتکه و سرتار هر دو جی به جورا سرتار جور بلند معنا بلنده اره لوتکه جی معنا بلنده yani لوتکه جور معنا جوره اره yani poze çiye dibêjin serê çiye mesela نه راست باشه تام niha puanê te ma pêncî tu bixwazî dîsa mafê te heye tu dikarî bersivekê bidî ew puanê te îca bê 100 heger tu bixwazî jî tu dibêjî ez naxwazim bersiv bidim heger şaş bersiv bidî ew pêncî dibe 25 heger rast bê dibe 100 از دیسا برسه بده yê dîsa bersiv bidî بله belê te kîjan bersivê didî kîjan ne hemwatene a شانسیم çalû çel be berzu bilind از برسه راست بدم دوباره 100 از غلط بدم دوباره 25 از هیچ نابم صفر جبروی از برسه بدم belê tu bi kêfa xwe شغل لازمه یا غلط بدم demek دوباره قدر بیه چالو چل برزو بلند بلند edin datı ebu ve gavi bu mantıki dvece bêjî bersivce ce berzu bilind ne heman tiştin tevan peyva bihîstine berzu بلند زانم برزی peş bana peş adı zanım kan bi hevra te binêrin yanlış ve şansı mecbur ebu de ya de ya diş navê ev beşa yekem hêja belli kan bi hevra binêrin berz û bilind hemwatene yan na berzan evet bersivde berzan gelem berzan da derxistı ya berz û bilind heman tiştin berzan bimanaye bilind belê برز يعني كوكاوي كلمة برز بو belê لازم من عجلة كر acele kir di pirsên sedî sed de em bi Çal û demê çel, we sînordar nakin çal çel çal û çel tu tekîlê az wan ketim hevtine çal galetiye çi zani çal û qortik az dibû devok da ketim galetiye he مگوین که جندک جی دوین چالن کی دوین چل îca mafê Eyşê tune bû pirsên sedî sed mixabin îca ez ê ji apû pirsim du zerf man di destê min da sor û zer tu pirsa di hindirê kîjan zerfê de dixwazî ظرف سور ببره zerfa sor بله kan bi hev re binêrin di hindirê zerfa sor de kîjan pirseye kîjan ji bo gir nayê gotin a qot b panav c tep
ده توم از بیراته جی بخم جبا پرسا سدی ست ام بدمه و سینوردار ناکن تدکاری تیرا خو بفکری و دو مافنتین جو کریجی هنه راستما مثلا نوانا دا متنی قوته ساکری و کیدنی وان برسیوت می توی کی یعنی نای بیرامن سانه کری ما پرانی ناو دیه دامه توم و پناف ناو برابان هردیا دامه تامینیش خواهد برتا وان هردیا بدم گوه بیشی شاش به ابدس دیت کام دست بکم تد بجی ده توم بله. بگواره اره باشه کام به هفره من هرن میوان می سیم آپو دبیجه ده توم جبو گیر نای گوتم کام به هفره من هرن راسته آن نا مخابن توم و بجرکا شاش بو نها دیس از بیرا تجی بخم اتجی 200 پوانه ته بو نها برسوا شاش اف پوانه ته بو نیوی بو 100 پوان تو بخوازی برسوا کدی بدی تدکاری بدی اگر تو راست برسف بدی پوانه ته سرکش سابره دیسا دبه 200 اگر تو شاش برسف بدی او دیسا کم ببه به پنجی ایدی تو کیف آخوی ما مثلا برسه بدم ته پناف ببین به پناف دی بجی به پاناف بله بله تگواره اره خودت سری داشتی تا هر دو ببجر کود بله. بو هنکی دوی پیشبازیه دا جارنان دوی شانس مرو واجی پشتگیریه بده مرو وان بله راست کام به هفرا بن هیرن به پاناف برسوا راسته آن نه ساعت باش که برسوا راسته پوانیته هاتن سرکیسا بری بله جخوا قوت تب توم گیر اوانه همواتنه نوسا توم تم تجه هفته تیم بکارانی باشه بوی آوای ام گیشتن داویا بشا یکم که ام دیسا به هفره بری خو بدن تابلویا پوانان و ام بنهرن ده دوری که کیجان حواله مده چه هی منصور پیشبازم هی یکم 25 پوانی وی هنه عیشه مخابن پوانی وی توننه آپوژی 200 پوانین وی هنه ولی تماشاوان هجا بشا یکم برنامه عمل پیام ما نها ایجرم دربازی بشا دویم دبن از بکرتاسی هم جوارا هم جمیوان مین لور بحثا بشا دویم بکم هنک زاگونن وی بشه ببیرا ما بینم و امی دست بکن دبشا دویم ده 5% مهنه و کند بینن مدپن بچوک دانینه بروه بشکوک او بوتونا لبروه ایدی پدوی پینینه هر کس دکاره برسف بده جبو بشا دویم 5% ما هر پرسک 45 ثانیه دما وهیه دیسا داویا بشه ده پشتی 5% هوالین کو برسفین راست داون از جوان بپرسم پرسن سدی ست هون دکارم بخوازن و پوانی خو زیده تر بکن نها بشا دویم اوه جبر کو بشکوکتنه هر کس دکاره برسف بده و هر کس به همان آوایی ده همان دمه ده برسف ده هنکی شانسی و زیده تره تشتکی که من بخوازم بیجم بپرسن هیا گلو تونه مامست ای باشه هون آماده نه؟ بله از بارم تماشاوان مجی لبر اکران خو آماده نه لگل هوالو هوگرین خو دی جیران خو اندام مالباتا خو اوجی بقاسی که ام کلجانا و پیشبر که و برنامه لور هیا براستی ده تواهی مالان داجی اف کلجان چه دبه و هر کس دناوا پیشبازیه که ده کام بنهرن به هفرا بشا دویم او چوا درباز ببه بلاش بو بشا دویم پرسامه یکم به نینووا پایتختا
کی جانی بو؟ A. Asur B. Med C. Babil D. Akkad 45 saniye dema ve heye hûn bersiva ku hûn difikirin rast e hûn ê li ser depên li ber xwe binivîsin piştî ku we bersiva xwe nivîsand hûn dikarin depê xwe rakin Nînova bajarê Nînova paytexta kî janî bû? A. Asur B. Med C. Babil D. Akkad Dema me qediya her sê mêvanên me jî depê xwe rakirine ka em binêrin mêvanên me çi bersiv dane vê pirsê. Belê mêvanê me yê yekem û sêyem gotine C, mêvana me ya duyem Ayşe jî gotiye A. Ka em bi hev re binêrin Nînova paytexta Asûriyan bûye yan ya Babilyan bûye. Belê Ayşe puana xwe ya pêşîn girt Bir keyif xweşim. Baş bûyî. Nînova paytexta Asûriyan e. Ya Babilê ji xwe bajarê Babilê ye, Akkada jî Akkad e, ya Medan jî Ekbatan e. Newsa? Belê. Baş e, ev ji bo beşa duyem pirsa me ya yekem bû. Ji bo vê beşê 45 saniye dema we heye hûn dikarin hin bêtir bifikirin. û ev hîna pirsa yekem bû. Hîna çar pirsê din hene di vê beşê de û puanê van pirsan jî ji beşa yekem zêdetir in. Heta pirsa dawîn a rojê tu tiştek nezelal e. Belê temaşevanên hêja di pirsa yekema beşa duyem da tenê pêşbazeke me bersiva rast da ka em binêrin pirsa duyem a beşa duyem çi ye? Rêzkirina peyvan a bi awayekî rast, watedar û peywirdar. Ev pênaseya kî janî? A. Dengnasî B. Peyvsazî C. Hevoksazî D. Watenasî 45 saniye dema we heye. Rêzkirina peyvan a bi awayekî rast, watedar û peywirdar. A. Dengnasî B. Peyvsazî C. Hevoksazî D. Watenasî 15 saniye dema we heye. Belê her sê pêşbazên me jî bersivên xwe nivîsandine. Ka em binêrin çi bersiv dane? Belê pêşbazê me yê yekem gotiye B, pêşbazên duyem û sêyem jî gotine C. Ka em bi hev re binêrin rêzkirina peyvan a bi awayekî rast, watedar û peywirdar çi ye? C. Hevoksazî bersiva rast e. Pêşbazên me yê duyem Ayşe û yê sêyem Apo bersivên rast dane. Saeta we xweş. Apo jî rast e. Spas xweş. Peyvsazî ji xwe bi sazbûna peyvê re, bi pêkhatina peyvê re eleqedar dibe, têkildar e. Peyvek çawa saz bûye ji kîjan hêmanan pêkhatiye hinekî behsa wî dike. Xem nîne tu pirsûn ma sê pirs. Ji bo beşa duyem hîna sê pirsên me hene. Tiştekî ku hûn dixwazin bêjin ji bo vê pirsa
او کلجان هنکی شکیه بشا یکم کلجان او زیده بو اف بش هسانتره نوسا راسته او کلجان مثلا بشکو که هنکی کلجان بشکوک زیده بطل که بو. هنکی سترس زیده که بشكوك بطلبوا حكمي ميجو نه هنا هیه هنا 3% جبو بشا دویم بله هون آماده نه؟ بله مامۆستا مامەدە کام بنهێڕن ji bo beşa duyem pirsa sêyem çi ye? Ramayana destaneke kîjan geliye? A. Efxan B. Pencavî C. Fars D. Hindî 45 saniye dema heye. Ramayana destaneke kîjan geliye? A. Efxan B. Pencavî C. Fars D. Hindî ده saniye dema heye. Belê dema me qediya ka em bi hev re binhêrin mêvanên me çi bersiv dane? قەت باوەڕ نینم لێ Her sê mêvanên me jî gotine de. Ramayana we berê bihîst bû? نا منە بیستبوو Nebîst bû. وەک سانکی He? من بيشتو أماز نبارم راست برسو داي Zanim ez barim rast e yani ve her sêya jî de gotiye ka em ê binêrin Ramayana سەر زمان دا ez çûm مامۆستا destaneke yani bi nav û denge ez neşaşim 24,000 ji 24,000 rêzikan pêk tê û ew sarga ji xwe pêsit heb sarga tê de hene stran em bêjin ew jî sarga jî ez neşaşim hindî ji xwe هندی dibêjin ji heft beşa û pêsit sargayan pêk tê ka em binêrin destana bi nav û deng Ramayana ya kîjan geliye? Baş. Xweşiya vê beşê jî ew e hûn her sê jî dikarin bi hev re bersiva rast bidin. بدن ێرێ عدالەتترە مامۆستا Kêfa mêvanên me piranî ji vê beşa û beşa sêyem hinekî dî baştir e xweştir e ji ber ku hûn kategoriya xwe jî hûn bi xwe hildibijêrin. Ji ber wê yekê ev beş ji beşê yekem zêdetir tên hezkirin ez wisa bêjim. Baş e ev pirsî seheta xweş û her sêya jî bersiva rast e ka em bi hev re binhêrin pirsa di dorê de çi ye? Kîjan navê rejîma nijadperest a li Başûrê Afrikayê bû? A. Nazîzm B. Apartheid C. Nepotizm D. Aryanizm 45 saniye dema heye. Ji bo pirsa çarem a beşa duyem hevalên me pirseke bi vî rengî amadekirine kîjan navê rejîma nijadperest a li Başûrê Afrikayê bû? Angol Afrikaya Başûr. ده saniye dema heye. Belê dema me qediya ka em binhêrin mêvanên me çi bersiv dane vê pirsê. Dîsa her sê mêvanên me bi yekdengî gotine B. Belê temaşevanên hêja her sê mêvanên me jî gotine B apartheid.
ناوی رژیم نجات پرست آل باشور افریقای یا افریقای باشوره کام به هفره بنهرن برسوا راست بیه یا نه ساعت باش و هر سیاجی برسوا راستا وی پرسه جبو باشا دویم ما پرسه کمه کام به هفره بنهرن جبو باشا دویم پرسه میا داوین چیه؟ ایدر بره ناوچه کیجان پارزگه بو آ قرس ب آگری ج اردخان د بازید 45 ثانیه دماوه هیه دوی پرسیده مجوه پرسیه باجار ایدره بریا که ببه باجار نافچه کی جان پارزگه بو آ قرس ب آگری ج اردخان د بازید از ببیره و بخم 10 ثانیه دماوه ما دمام قدیه هر سه میوان مجی دپین خورا کرنه که ام بنهرن چه برسف دانه میوان می یکم منصور گوتیه آ عیشه و آپوژی گوتنه ب که ام به هفره بنهرن برسوا و پرسه چیه؟ درس پیشباز می یکم منصور برسوا راست بو مخابن عیشه و آپو برسوا وان نراست بون ایدر حتی سال 1992 هم بسر خرسه و بو پشتیوی دیرو که جدا بو وک باجاره که وک پارزگه که هات دیار کرن بوی آوائی ما 5% خواه یم بشا دویم جیل پی خواهشت کام به هفره بنهرن داویا و بشه ده روشا پوانان چیه؟ منصور 625 پوانن وی هنه عیشه 800 پوانه وی هنه آپوژی 800 پوانن وی هنه دوی بشه ده جبر که هر سه میوانن مجی برسوین راستان مافی و هر سه هیه که هون پرسن سدیست بخوازن دیس از ببیره و بینم اگر هون وام پرسان بخوازن پرسن سدیست بخوازن و راست برسف بدن پوانن که و دوی بشه ده ورگرتنه هون دکارن دقات بکن اگر شاش برسف بدن او پوانن که و دوی بشه ده برگرتنه نیو نیو دبن از وک اصول جسری ده دست بکم و بپرسم من صورت دخوازی کنم پرسن سدیست شتا پرسم بله تو دخوازی بله باشه عیشه از دخوازم تجي دخوازی بله آپو تدخوازی کن خوازم تجي دخوازی بله باشه هر سه میوان مجی دبیجن ام دخوازم پوانم خوا زیاده تر بکن و پرسن سدیست دخوازن جسری ده ازیم دست بکم و بپرسم دیسا سه ظرف من رنگین هنه از منصور ده پرسم تو پرسا ده هندره کی جان ظرف ده دخوازی سور سور دخوازی بله باشه تج رنگ سور حزدکی یا رنگ روژه رنگ روژیه بله تماشاوان هجا اگر هونجی المال خو آماده بن ده داویا بشا دویم ده هر سه میوان ما پرسنج سدیست خواستن پرسا یکم پرسا هندر ظرفا سور امش پیشباز خوی یکم جمنصور بپرسن که ام به هفره بنهرن ده هندر ظرفا سور ده کی جان پرستر کتیه کی جان نه تکلداری راگهاندنه آ نوچه ب گمان ج وشان
de weşîn. Ji bo pirsên sedî sed em bi demê we sînordar nakin, hûn dikarin têra xwe bifikirin. Her wiha ez dîsa bi bîra te jî bixim, diheb jî mafên te yên jokerê hene. Tu bixwazî em dikarin pirsa te biguherînin, tu bixwazî jî em dikarin du vebijêrkên şaş jê bibin. Tu bi kêfa xwe Jokereka xwe bikarînin. Tu yê jokera xwe bikarbînî. Belê. Kîjan jokera xwe? Du beşê xelet jêdir. Du beşên tu navbera du vebijêrkan de maye, tu dixwazî em dihebê şaş jê bibin. Te guherî? Miguherî. Belê temaşevanên hêja mêvanê me Mansûr dibêje ez di navbera du vebijêrkan de mame. Em ê niha du vebijêrkên şaş jê bibin, jokerê xwe bikartîne. Bila hevalên me du vebijêrkên şaş jê bibin. Ka em binêrin destê me de kîjan vebijêrk dimînin. A û C çûn niha vebijêrkên B û D'yê man kîjan netêkildarî ragihandinê ye? B. Guman D. Weşîn. B. Guman. B. Guman tu dibêjî netêkildarî ragihandinê ye. Te guherî? Guherî. Belê temaşevanên hêja mêvanê me dibêje B. Guman netêkildarî ragihandinê ye. Ka em bi hev re binhêrin bersiva ku daye rast e an na. Saet xweş, te bi vê bersiva rast puanê ku te di beşa duyem de wergirtibûn te duqat kirin. Belê. û ma jokerekî te. Belê. Belê Ayşe îce dora te ye. Di destê me de du heb zerf mane, du reng mane. Tu ji kîjan rengî dixwazî? Bila kesk be. Bila kesk bê. Belê. Belê temaşevanên hêja mêvana me ya duyem Ayşê got bila pirsa di hindirê zerfa kesk de ji bo min were. Ka em bi hev re binhêrin di hindirê zerfa kesk de kîjan pirsa ye? Kîjan têgiheke leşkerî ye? A. Heng B. Deng C. Seng D. Reng. Dîsa ez bi bîra te jî bixim. Em bi demê te sînordar nakin, tu dikarî têra xwe bifikirî. û du mafên te yên jokerê jî hene. Yani mamoste. Ez ê hinkî bifikirim lê ez sankî ez ê jokera xwe bikarbînim. Heng, seng, reng nîne, deng jî nîne. Ka em jokerê bikarbînin. Xwazî joker bikarbînî. Kîjan jokerê? Jokera nîvî. Jokera nîvî. Vebijêrkên. Du vebijêrkên şaş dixwazî em jê bibin. Erê. Te guherî? Min got erê. Belê temaşevanên hêja mêvana me dibêje ez di navbera du vebijêrkan de mame û dixwazim mafê xwe jokerê bikarbîne. Jokerê xwe bikartîne dibêje bila du vebijêrkên şaş werin rakirin. Ka em binhêrin hevalên me kîjan vebijêrkan radikin. Vebijêrkên C û D'yê seng û reng hatin helanîn du vebijêrkman deng û heng. Ji van herduyan kîjan têgiheke leşkerî ye? Mamoste vebijêrka heng ez difikirim. û ez ê hilbijêrim bawer kim. Ez dibêm A. Tu dibêjî A. Te Dengî. guherî? Min got erê. Belê temaşevanên hêja Ayşe dibêje heng têgiheke leşkerî ye. Ka em binêrin bersiva ku daye A bersiva rast e an na. Saet xweş. Spas mamoste. Heng we bihîstibû. Heng belkî we nebihîstivê, serheng we bihîstiye serheng. Serheng. Belê.
سرهنگ میر آلای بله برپرسه آلایه هنگ جی آلایش خو تیگه که لشکریه بله باشه تجی پوانی کد بشا دویم دا تور گرته بود تا دقات من کر دقات کر اری ایجا باره آپوه نکیدن گرام بو دوی او جی بزانم. برسوا راست بده هرچی جبوتا ظرفا زرمایه مراقة هي زيادة رقم جاية لكن إيش مراق خصوصا زيادة يا نكتنيا كلاجان زيادة يا ترس زيادة يا كيجان هست كلاجان وكي باشا بيشي نمايا نها نابرا ترسو مراق دا شبيتين اش خود سريدا ما قلت براستي ام لفي دره هم قلق زانين خوب بيرتينن وهم جي قلق تشتان بهفرا هين دبن تماكو تماشوان پرسن سدی صد دخوازن گل کی کیف فهمته در فت شد به که ام پرسن جدا ببینن و جی هر سیا پرسن سدی صد خواست کای جام بن هران پرسا داوین آجبو بشاد دویم پرساش سدی صد یا آپو یا دهندر ازر فازر ده چیه؟ کی جان تیگه که آبوریه A. Bargirani B. Cangirani C. Nangirani D. Avgirani يعني ما مستت Az bibira tejib khim ha? بكب تعملنا ما أفغراني نينا جانغراني بویژ پر باور نکنم به بارگرانی نزی برسفا بارگرانی ما لی سیدت به روشن نیم جی پانی خوبا بجم ریسکی کاری تیرا خوب فکری به دمه ام تسین اردار نکن بله و ده بجی جو کریته هنه وکم بیره هوالانی بیره تجیتینم ادیتو کیف آخوید چوا بخوازی و دمه جوکر بکار نینم وزی ابکم برسوا آی بدم برسوا آیه تد بجی بارگرانی بله تیگه که آبوریه بله تگو اری؟ اره بله تماشاوان هجا جبو بشا دویم پرسا داوین آشتدی ست آپود بجه بارگرانی تیگه که آبوریه که ام به هفرا بنهرن بارگرانی تیگه که آبوریه یا نه مخابن بارگرانی نه تیگه که آبوریه نها از دیسا دویشتا بپرسم لگور قاعده و قانون پیشبازیه ت بخوازی تدکاری برسه که دی بدی و تو بخوازی جی تدکاری ببیجی تمامه از ناخوازم پوانه خود خم ریسکه هگر تو شاش بدی پوانه تا و دیسا نیوی ببن هگر تو راست برسه بدی پوانه تا و ورن سرکیسا بری تی برسوی بدم تی برسه بدی دی بیم جه نانگرانی جه نانگرانی تگو اره 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 یکی استاد دلو جانیم بوله اره اره یک بگومان بو بگمان بود بله بله تماشاوان هجا اپو برسوا خویا دویم دا و دخوازه پوان خود دیسا بین سرکیسا بره کام بنهرن جه نانگرانی تیگه که آبوریه یا نه ساعت خوش نانگرانی تیگه که آبوریه و بره بهیست بو بله بله همواته نانگرانی خلط بیشن خلط خلای تیگه که آبوریه جانگرانی شخو هنکی ترالی هنکی تنبلیه آفگرانی شخو پیوه که وسط تونه ابخاصی از دزانم و یادی چی بو بارگرانی هم با یکی مجازی که بار مروان گرام به همجی با یکی فیزیکی بار مروان گرام به راستی بشه دویم بشه که خوش در باز بو و هر سیا برسوین راستان و هر سیا گلک پوان دان هفدو لهینا بشه که انجام پیشبازی دیار دکه بشه سیمه دوی داری دا پوان زیده ترن
دیسالور جی پرسن سدی سد هنه دور دا انجام پیشوازی دیار دبه لیکن بنهرن د داویا بشا دویم ده روشا پوانن هوالن ما میوانن ما چنه پیشواز ما یکم منصور 1225 پوانن وی هنه پیشواز دویم عایشه 1600 پوانن وی هنه پیشواز سیم آپو 800 پوانن وی هنه بله تماشاوان هجرا اگر هون جی آماده بن ما بشا دویم جیل پی خواهشت بشا داوین بشا سیم یا برنامه ما دست بید که بشا سیم ده 6 کاتگورین مهنه 6 سرناو هنه از یک بیک جوه بپرسم هونجوان 6 سرناوان دخوازن که ام جکیجان بشه جکیجان کاتگوریه پرس جوه بپرسن و بویا وی ام پرسه جوه بپرسن هر یکی و دو پرسان از جوه بپرسن به دور وگر داویا بشه ده دیسه اگر و برسوین راست دابن ما فیویش سدی بکارانینا پرسن خواستنا پرسن سدی ست اوه هبه بله اگر هون آماده بن و اگر تماشاوان مجی لبر اکران خو آماده بن از پیشیج پیشباز می یکم جو منصور بپرسم که دکیجان دبن کیجان سرناوه ده دبن کیجان کاتگوریه ده دخوازه که ام پرسه جه بپرسن از اینها کاتگورین ما بخوینم 6 کاتگورین ما هنه توش کیجان کاتگوریه بخوازی ام جوه کاتگوریه پرسه بپرسن بله کاتگورین ما پرگالا روژه و گوهرینا آزوته و گوهرینا کاربونه پارزمین آسیای جلو برگ و کیزک 6 کاتگورین جدا پارزمین آسیای تدخوازی که هم پارزمین آسیای اشته بپرسن بله باشه کام به هفره بنهرن جبو و سرناوه حوالن ما پرسکه چوا آماده کرنه بلا پرسا یکم آبشا سیم به لروجهلات پارزمین آسیای کی جان زریا هیه کی جان اقیانوس هیه آ اتلانتیک ب پاسیفیک ج هند د آرکتیک 6 ثانیه دماته هیه هم دبیجن لروجهلات پارزمین آسیای کی جان زریا هیه به پاسیفیک دبیجی به پاسیفیک هینا دماته جی گلک بود از دیسا برسو خودم ایجاب نکز راست جه امینی از بارم تا گوهری مگایری باشه و کیفاته جی الجهه نولا که لگورا برست لگورا انجام بدید انجام دیار ببه لیتا برسوا خزو دا از بارم تو پید زانی کام به هفره بنهرن برسوا به وبجرکا به وبجرکا راسته آن نا باش تپرسا خویا یکم برسوا راستا پاسیفیک لهنک جهان جرا دبیجن زریای مازن لشخو زریای بچوکتنه نه همو مازنن لیج روایه راب تایبتی دبیجن زریای مازن پاسیفیک چوک ود و دریا لروجهلات پارزمین آسیایه ساعت خوش بله عایشه ها دورتیه از دیسا کاتگوریان ببیجم تشکیجان کاتگوریه دخوازی جلو برگ بلا ببه ماموس جلو برگ بله باشه میوانا ما دویم عایشه گوت بلا پرسامن جبن سرناوا ج کاتگوریا جلو برگان به کام به هفره بنهرن
دوی کاتگوریه دا هوالین ما پرسکه چوا آماده کرنه. کی جان بسر کراسته تیل خوکرن؟ آ کرتک، ب هوال کراس، ج گوره، د لوندی. لسرحدي ام دبيجين كراس فيستان. فيستان جي ام دبيجين كورتك لسر كراسي بردكن. باوركم كورتكه لسا از بفكرم غوره نينه. ليواندي جي اوين كو ام بملي خوبه گريددن. هبال كراس شي او كو ام بن كراسي خواه بردكن او از باورم. از دريج نكم از دبيم دبجير كا كورتك من جو اري تگو اریجی. جو اريجي ان باشه شاء الله. وای دیاره تجی کاتگوریه که هيسام حسام بجرده. ولیش بوته حسام بود. نزانم. که يعني باكي شاشي بالمامست. یعنی کاتگوری خوشیا و بشه او کم روف دکاره سرناوان هل بجره. لجارنان هنک پرسن پر ام بجن کو مروف نافکریجی تین. لیف پرس دیاره پرسکه که تو زانی دربار جلو برگان ده آگاهیان تگل لکن که ام به را بنهران اجیزه ده دریج نکم نه تماشاوان المجل بر اکران خو مراخت کن کلو برسپا راست آوه پرسه گرده که یا نه ساعت خوش هوی هوی خوش. مم عباسی کورتکی سر کراسی اره شکلامی دا اري شخدوه کلام داجی هیه نوسا جار هیه هنک تشتن نوسا جی چه دبن دو پیشبازن ما پرسن هوالن کلکی دزانن لی دما پرسوان تی جار هی جه کی کن نزانن درته هنکی او فاکتور شانسه جی ببه نبه هیه باشه ساعت خوش هر دو پیشبازن ما جی برسوین راستان پرسن خو باره تهنکی گرام بو Çardım از parayım اون پیوا gram bu. بارگرانی بیرا تبینم Beli. باره تهنکی Ecbir گرام بو nekmiş. میوان می سیم آپو نه دور دورته یه تو جکی جان کاتگوری دخوازی همشته پرسه بپرسن Par zemin Asya'yı. تو جی پارزمین آسیایی خوازی Beli. اردنگاریه بله تماشاوان هجرا میوان ما آپو گوت بلا پرسا مجی جی کاتگوریا پارزمین آسیایی وره که ام بنهرن هوالن ما پرسه که چواج بو آپو آماده کرنه کی جان نه ولاته کی باشور آسیاییه A. Vietnam B. Laos C. Moğolistan D. Kamboçya Ama imkan da burada jokeri خوب کار بینن. بله تدکاری دو مافنته جوکری هنه یک جت بخوازی دکاری پرسه بگو هرینی یا دو جی بگو هوالان بکارانی تو بخوازی تدنابره دو وبجیر کندامابی ام ده حبه شاش دکارن جبه نفت حوادا ما راست. یک شوان مغولیستانه. یک شی کامبوچیه. به پریارم از مافی خوی جوکری بکار بینم نینم. میجوانج بوی پرسن سدی سه او کربو هیچ بو. دما تهنك هي تتكاري هناكي بفكري و تو بكيف اخوي هنا برسا كدي امشتا برسن و برسا سدي سد هجر كنت برسوي راست بدي برسا سدي سد اويش بوتا بي برسين و دحب جي جو كري تهنا لاوس لباشور آسیایه خاصی تبیرامن ویتنام جلوه داریه نبرا کامبوچیا مانا کامبوچیا زمین آفریقای آنجی آسیای
نباورم مغولستان چه مغولستان زانم دید که باشور نکه باشور سینور باشوری آسیا حیاکو داره ادور دا نباورم بخواه من فقط خواهم برسه بدم به جو کاری کار نمی برسه بدم تی برسه بود بله بله باشه تو چه دویجی کی جام ببجر که جه مغولستان جه مغولستان بله تگواری بله ولی تماشاوان نهجا میوان ما آپو جو کاری خو هشت جبو روزن خرابم بیشن اینا دو پرسل پیشی آوینه بخوازه جو کاری خوش بوان بهله و منطقه که تبنه که منطقه رئیسا خواهیشتان وبجر که جای مغولستانه کام بنهرن مغولستان لباشور آسیایه یا نه؟ ساعت خوش مغولستان تبرسوا راستا هر سه میوان مجی ده بشا سیم ده پرسین خوی یکم برسوین راستان مغولستان لسریا چینه ان مروفت کاره بجه باکوره آسیایه جین دینه ناو آسیایه جین باکوره برسوا راست ده منطقه که خوش رئیسا او اوانتاجا که دوی بشه ده 6 ثانیه دماوهیه اون دکارم بفکرن او جی اوانتاجا کش بوه باشه حتی و هر سیان خوش جبو تورا یکم اون چت بیجن چه وادر باز بو باش در باز باش. جبو من هر اینکه سیان آسان بود. کلجانی بو اینکه ایسان بو بله کام بنهرن هر یکی و پرسک ما که هم جواب بپرسن هینا پوانن و گلکی نیزی هبن و پیشبازید نابرا و هر سیان ده دیسا ازش سری جمیوان خوی یکم ازه بپرسم منصور تخوازی که امج کیجان کاتگوریه پرسش تا بپرسم جبر که تا پرزمین آسیای خواسته بود نکاری جاره که دیج وی بخوازی 5 کاتگورین دن هنه توش کیجانه بخوازی امیج وی تا بپرسم کاتگورین مجی پرگالا روژه و گوهرین آزوته و گوهرین کاربونه جلو برگ و کیزک جلوبرگ تجي دخوازي که جه کاتگوریا جلو برگان امشته پرسه بپرسم که تو آماده بی میوانن می کل مالن خل ما تماشات کن او جه آماده بن کام بنهرن جبو پرسا دویم منصور جه کاتگوریا جلو برگان اوه کی جان پرسواره کیجان نیشانا شوانانه عبا ب قطک ج الک د کلاف ده کلاف د کلاف بی کتو بفکری ده کلاف لما تجي قالك يا ابو فرسكه كنت تزاني تبجي د کلاف تگواری مگویری بله تماشاوان نهجا میوان ما به دربه که نهشت کد چرکه یکی دماوی هره گوت گلاف نیشانا شوانانه کام به هفره بنهرن گلاف و بجیر که راسته آن نه ساعت خوش سوار راست گلاف لیز دیسا ببیر بخم 6 ثانیه دماوه هیه جارنان مروف دبکو جارنان پرس شاشته فهم کرن شاشته خواندن جبروی هنکی اون بفکرن بلکی جبوه باشتر به اف پرسه که حسام وش بوده تبدر بکی حسام. برسوده ساعت خوش سپاس بله دیسا دور هات عیشه جی پرسا جبو پرسا یکم آوه بشه جلو برگان خواسته بو تو جی نکاریش جلو برگان بخوازی و جاره کام بنهرن تو یکی جان کاتگوریه هل بجری ما مستد کاری دیسا از دیسا کاتگوریام کاتگوریا ما یک جه پرگالا روژه یک وگوهرین آزوته وگوهرین کاربونه کیزک و پارزمین آسیایی 5 کاتگوری مانش بوده بلا پرگالا روژه به پرگالا روژه اره
باشه کام بنێرن بەێ تەماشاوانên هێژا عەیشێژی گوت ji bo pirsa duyem a beşa sêyem ez dixwazim pirsa min ji kategoriya pergala rojê bê. Kan bi hev re binêrin di pergala rojê de di vê kategoriyê de hevalên me pirseke çawa amade kirine. Gerestêrka herî nêzî rojê kîjan e? A. Mars, Merîx B. Dinya, Cîhan C. Venüs, ango gelawêj D. Merkür, ango tîr. Ji van her çar gerestêrkan ya herî nêzî rojê kîjan e? 45 saniye dema temaya û jokerek te jî heye. بله yani ez di navbera Mars û Dinyayê da cîhanê da mam belkî jî ez tam baş nafikirim jî ez dixwazim pirsa xwe biguherînim. Tu dixwazî pirsa xwe biguherînî. Belê te xwest ku tu jokera xwe yê dawîn bikar bînî û pirsa xwe biguherînî. Belê temaşevanên hêja mêvana me Ayşê di navbera du vebjêrkan de mabû û pirsa dawîn xwest ku pirseke dîjê rawerê ku puan bigire wê hêviyê pirsa xwe guherand. Bersiva wê pirsê jî niha temaşevanên me merex dikin, ez bawerim hûn jî niha merex dikin yê ku nizanbin. Ya ku gerestêrka herî nêzî rojê Merkür e. Tîr, navê wê Kurdî tîr ya herî nêzî rojê ew e. Ji bo ku temaşevanên me jî niha merex dikin em ji wan re jî bêjin û em daxwaz bikin bila hevalên me pirsa nû ji bo Ayşê bişînin ka wê pirseke çawa were. Li gor nêzbûna rojê dinya di rêza çendemîn de ye? A. Yekemîn B. Duyemîn C. Sêyemîn D. Çaremîn. 6 saniye dema te heye û mixabin êdî jokerên te nemane. Mamoste yekemîn nîne duyemîn jî ez bawerim nîne ya herî dûr bawer kim roj dinya çaremîn e yani çaremîn ne be ez ê dîsa vebjêr kadin bêjim ez dibêm D çaremîn. Tu dibêjî D çaremîn. Belê Te guherî? min guherî. Belê temaşevanên hêja mêvana me dibêje li gor nêzbûna rojê dinya di rêza çaremîn de ye. Kan bi hev re binêrin vebjêrka D'yê vebjêrka rast e an na? Xabin vebjêrka D'yê rast derneket. Belê temaşevanên hêja kan binêrin bersiva vê pirsê çi ye? Sêyemîn. Tişnavê hîna pirseke dijî tu bixwazî em dikarin ji te pirsin pirsa sedî sed. Belê apo dora te ye te jî ji parzemîna Asyayê pirs xwestibû. Belê. Te jî bersiva rast dabû. Niha tu nikarî ji wê kategoriyê bixwazî lê 5 kategoriyên din hene. Pergala rojê, veguherîna azotê, veguherîna karbonê, cil û berg û kêzik. Ji van her 5 kategoriyan dixwazî em pirsa te ji kîjan ê bipirsin? Ez bira pergala rojê be. Tu jî dibêjî pergala rojê. Ka em bi hev re binêrin
میوان ما سیم اپو او جید بجه بلا پرسامنا دویم بشا سیم ایرو بلاج کاتگوریا پرگالا روژه به کام به هفره بنهرن هوالن ما جوه کاتگوریه پرسکه چواش بو اپو اوه بشینن گرستر کا روژه یا که بخلکین خوین رنگین تی ناس کرن کی جانه ساتورن انگو کیوان ب جوپیتر انگو مشتری ج مارس انگو مریخ د نپتون 6 ثانیه دمته هیه مگوتیه گرستر کا روژه یا که بخلکین خوین رنگین تی ناس کرن استاد yani neşaşım bersava ve prese zanım Mars nine şko Jüpiter nine gere Satürn be bele dibêjim A Satürn tu dibêjî A Satürn tego erê erê belê temaşevanên hêja apo hîna gelek dema wê hebû 3 saniye dema wê hebû lê got ez dixwazim bêjim A Satürn keywan kam binêrin xelekên rengîn li dora keywanê hene an na saet spas bersiva rasta te heyfa tûra beşa duyem te heyfa xwe lanê te bersivê rasta her du pirsên xwe jî niha beşa me ya sêyem jî pirsên kategoriyan qediyan ka em bi hev re pêşiye binhêrin rewşa we çi ye tabloya puwanan çawa ye û piştî wê ez ê ji we bipirsim ka hûn pirsê sedî sed dixwazin yan na belê temaşevanên hêja me beşa sêyem a bernameya xwe jî beşa kategoriyan jî me li pey xwe hişt niha di dawiya vê beşê de Mansûr 2025 puanên wî hene Ayşe 10,000 puanên wê hene Apo jî 1600 puanên wî hene her sê mêvanên me jî di beşa sêyem beşa kategoriyan de bersivên rast dan pirsan ji ber wê yekê her sê mêvanên me jî mafê wan heye ku pirsên sedî sed bixwazin ez ê yek bi yek dîsa ji we bipirsim hûn Mansûr tu pirsa sedî sed dixwazî yan na Ez dixwazim tu dixwazî Ayşe tu jî pirsa sedî sed dixwazî yan na Ez qet nebawerim lê ez ê mecbûr bixwazim tu yê mecbûr bixwazî erê ez dixwazim yani gerek ez bilîzim erê raqîbên min jî hevalên te xwastibûn heger ew tê derxin divê tu jî tê derxî ku tu xwe bigînî wan erê ez jî derbas bê apo tu jî pirsa sedî sed dixwazî yan belê tu jî mecbûrim dixwazî Mansûr ez ê pêşî ji te bipirsim dîsa sê zerfên min ên rengîn destê min dane te gotibû lê ez dîsa bipirsim tu kîjan rengî dixwazî Ez beşa yekem de kes xwest diya da sor west vê carî jî zer dixwazim vê jarê jî zer dixwazî kesk sorî zera xwe temam dikî belê temaşevanên hêja mêvanên me di dawiya beşa sêyem de her sêyan jî pirsên sedî sed xwastin wek usul ji mêvanê xwe yê yekem me dest pê kir Mansûr got ez pirsa di hindirê zerfa zer de dixwazim ka em bi hev re binhêrin di hindirê vê zerfê de ji bo Mansûr ew ê pirseke çawa derkeve kîjan Kurdiya sosyalizmê ye A. Civakparêzî B. Xwezaparêzî C. Keyparêzî D. Kesparêzî Ez dîsa bi bîr bixim pirsên sedî sed de bi demê
ام تسینوردار ناکن تدکاری تیرا خو بفکری لوی گوره برسف بدی و ما فیته جوکره یه پرسکور هراندن جی هیه جواک پارێزی جواک پارێزی تدبێژی بردیا سۆسیالیزمەیە بله دەگوێری گوێری باشە کام هەڤڕا بنهێڕن تەماشەوانین هێژا وەژی بەرسەوە خوا ئامادە کردبێ کام بنهێڕن کوردیە سۆسیالیزمێ جواک پارێزیە ئان نا ساعت خۆش بله پێشوازمێ یەکەم منسوور ڕاست بەرسفدا پرسە سەدی سەد و پوانێ کود بەشە سێیەمدا وەرگرتە بوو دقات کرد ئیجارێ دۆڕ عیشەیە وێژی گوتبوو ئەس پرسە سەدی سەد دخوازم دەستێ مدا دەحەب زەرفمانە تو پرسە هەندرە کیژان زەرفێ دەتخوازی بلا ظرفا سۆر بە مامۆستا زەرفا سۆر باشە کام بە هەڤڕە بنهێڕن پرسە هەندرە زەرفا سۆردە چییە؟ کیژان ji sosyalîstên ji civakparêzên ütopîk nayê hesibandin? A. Saint-Simon B. Charles Fourier C. Robert Owen D. Karl Marx Ez dîsa bîra te jî bixem bi demê em te sînordar nakin tedkarî têra xwe bifikirî بله tedkarî bi deng jî bifikirî ji ber ku pirsa te ye kîjan ji sosyalîstên ji civakparêzên ütopîk nayê hesibandin Ez dibêjim vebijêrka D Karl Marx Tu dibêjî de Karl Marx Belê. Degwerî گوێری Belê temaşevanên hêja Eyşê ji bo pirsa xwe ya sedî sed vebijêrka D Karl Marx hilbijart Kam binhêrin ev vebijêrka rast e yan na Saet xweş Te jî bersiva rast e Niha dora apo ye û ji bo apo wek pêşbazê me yê sêyem zerfa kesk maye Kam bi hevra binhêrin di hindirê zerfa kesk de kîjan pirs heye Têgiha sosyalîzma zanistî ji aliyê kê ve hatî bikaranîn A. Kautsky B. Friedrich Engels C. Clara Zetkin D. Edward Bernstein Dîsa ez bi bîra te jî bixim wek usul bi demê em te sînordar nakin tedkarî têra xwe bifikirî Têgiha sosyalîzma zanistî ji vebijêrkên jêrê kîjanî ango kîjanê pêşiyê bikar aniye Kê bikar aniye Divê pirsa da min ayê min ser nekirî qet keset naz nakim de bi min nîne ed napera bew cêda me texmîna min B be Engels be me jokerekî xwîştî heya dawiyê qenem wiya dûda kar bînin Tu dixwazî jokerek xwe dawîn bikar bînî Bira nîvî herdû pir jî dehe pir ew rabin şixjê rabin bikarbînin mana Tu dixwazî jokerê xwe ku du vebijêrkên şaş jê bên rakirin bikar bînî Belê Degwerî erê Belê temaşevanên hêja mêvanê me apo dibêje ev pirsa dawîn e ez naxwazim jokerê min beredayî biçe ez jokerê xwe jî bikar bînim
دخوازه جی چار وبجیر کن دوین شاش بین راکرن کام بنهرن هوالن ما و کیجان وبجیر کن راکن دست مدا ب و دمان فردریک انگلز و ادوارد برنستین مثلا تیدا جی ب دوام دابو انگلز دوام دابو بارکم انگلز سماش کو سر رئال سوسیالیسمی آوکاری وانا بون یعنی سر زانستی اود کردیان دبه بکیش واش بونجا ما برنزیمینه از زی برسفا خوب بالی بیداب کاربینم تخوازی ب بجی ب تگوری اره بله میوان هجرا پرسا داوین ایروین اپوگوت سوسیالیزم زانستی تیگاه سوسیالیزم زانستی جالیه فردریک انگلز و هاتیه بکارانین کام به هفره بنهرن و بجیر که هل بجارتیه و بجیر که راسته آن نه صحت خوش برسوا راست هر سه میوان مجی هر سه پرسن سدی ست راست تی درخستن چوا بو؟ کلجانی بو کلجانی بو نوسا براستی سه پیشبازن گلکی جهاتی بون گلک پوان ورگرتن کام بنهرن ده داویا روژه ده روشا پوانان چیه؟ پیشباز می یکم منصور 10825 پوانن وی هنه عیشه 10400 پوانن وی هنه اپو 10400 پوانن وی هنه پیشبازی که گلکی سرکفتی چکرن لی ام مجبورن کسکی آن کسکی هل بجرن جبو یکمینه می ایروین جی پیشواز می یکم منصور بو پوانوی 10825 بون از حوالا پیروز کم همیشه پیروز کن پیشورکی که زور خوش بو سپاسی خوش بو آند کم جو پیشورکی که جو پیشورکی ساعتا خوش به براستی هر سه پیشوازن مجی گلکی سرکفتی بون گلک پوان دان هفدو پیشورکی که گلکی خوش بو و از بدل راحتی ببیجم ایروژی هم لسر سوزی خوبون ما گلک زانین ببیرانین و گلک تشتین نوجی ام به هفره هیم بون و وک اپوجی گو دیتونو گوتن نابه یک یعنی الماله لبر اکرانه مروف هن آرامتره هین حسانتر دکاره بشتاری پیشبر که به للوه درا بوینا لور کلجانه که جداتر دده مروفان لگل وی کلجانه جی براستی و هر سیانجی پیشبر که گلکی سرکفتی در باز کرد نها ام دستوالا و ناشینن ام دخوازن هنک دیاریم بچوک اولین ما هنک پرتوک آماده کرنش بوش بکو زانین آخوه هم بهتر زیدتر بکن خوندی سب سرچوان راحتنه سرسران راحتنه از گلکی کیف خوش بون بناسینا و بشتاریا و پاروه کرنا زانینا هم گلکی کیف خوش بون ساعت و خوش مالوه آوابه تواهی جیان و دا سرکفتنت خوازمش بوه سپاس دیاری و جیو گلک و تدار بو اف دیاری مهی سانتر کر اسیم جاردن بون براسیز به پرتوگیش سریع های بینی بکنیم ساعت خوش مالوه آوا ولی تماشاوان هجا ایروژی به سه میوان خواه گلک سرکفتی را ما برنامه که خوش درباز کرد ام هیویدارن دماواجی خوش درباز بوده و ام لسر سوز خمابن ما زانین نو به هفره هین کرده زانین خوب هفره پاروه کرده وک هر جار ام دیسا ویتشتید بیجن دیتن و گوتن نابه یک پیشبازی لور هستا بوینا لور تشتکی گلکی جداتره اگر هونجی دخوازن و هسته بمرا بجین هونجی وان هستان بجین ورن تولی کلجانا ما ببن بله تماشاوان هجا به هویا جیانه که خوش و باش حتی روژه که دی بمینند خوشیه ده دم باش